Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, fi rububiyyatihi wahdahu la sharika lah, fi uluhiyyatihi wahdahu la sharika lah, في أسمائه وصفاته علي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas amban salam kulay gay pain kajumuan iyan pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala sabab nin dambuwa ininin amban sa haji ibadat iyan pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian magsarang syukur doy sab si kaam kemon iyan makahadir si waktu ininin magbidda-bidda tempat duk bidda-bidda kauman nisan kani antin bin dabangsa pagati akite bisilhat bilangin sa miyaan magtalatala amban saban iyan hekkani mawdu duk hekkani tabissarah tegelan tabi magnasihat miyaan sumagawaanin makulang sa kitabihin iyan pagtatbiq atawanin pagbebeg si ini bakas takali we tebi amban mi kaguruhan tebi magbidda-bidda. Jadi kinabayaan ko binisara sa sangim ininen binalin in mawdu ininen daran ni takali we tebi duk daran ni tapasaplag we mi kaulamaan tebi duk sarta yu ni talugis dem Quran duk dem sunnah duk talukis duisab demme ka kitab-kitaban amban salafus salih sampai painte hinapusan kuya may waktu te ko itu asal andang nininin talukis duk andang tasulat kuya may kaulamaan kuya ibisaraku yene in tapik ininin sabab nin niya amban mikite sala paham atawanin ga tantu tapansin in mawdu ininen pinayaman we te diki atawanin ga tantu hajje sumagawa anin hadi bang sisara sin Islam hajje iye duk bang hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala makanando in kaimportantinin demikian bisarate ininen pegge dumain karena inirok ine malingkanin supaya kita makahalli amban iye pegge niya magdarajat duk niya yene jangkaanne duk niya painte in bahagianne ine in bidisarate si sangim ininen ine painne akhtarul bid'ah atau akhtarul bid'ah bang payamante in mawdu ininen makalandu in kaluhanin duk makalandu in kabanisden duk gaytep aku mamisarayahin sabab nin dambuwa ku amban kulang panghatine duk dambuwa ku amban anak murid kulang ilmu ne pegge mawdu ininen makalandu kaluhanin duk makalandu ruisab ka importantinen sumagawanin tistingante misara dakabtang duwe kabtang kalu yene niya taeddo wete amban ni mawdu ininin kahapan hasupaya kahallian wete yene ganta pangandaakan hinallian ni Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul sallallahu alaihi wasallam
tahati wete in agamahin bakas ne minemes wi Allah subhanahu wa ta'ala duk bakas ne minemes wi Rasul sallallahu alaihi wasallam gaini magkailangan tinambahan duk gaini magkailangan kinulangan asal bakas ne tinakestakes bang ibarat buasin bang ibarat sokalin iyo ni takesannen duk iyo ni timbangannen klaro sikite bisobra pe amban yene kaklaro sin mataelle duk bulan iya ien sa sikite bihin nuhut iya sitages-gesten bin bebegante bistages-gesten bin duk pahalli ikite bisi ini sa bakas pameges we syara Islam yene amban kemon jaraim duk amban kemon ganta bangga sara si agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inakahan kita biwi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quranul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Menjari in ayat ininen basate ka ang tafsirannen hasupaya kalu-kalu yene gaytawa pagmahana kulay minas sa Arab nin egge bangsa upama translate ko siya kan misan gay magtawa importantihin tawas sawe ko si kaam Arab nin kaam sa mabentel ni kaam sa yene matumawa ni bangsa upama gaytawa in pagmahana kun dok yene in pagbasakon. Menjari in tafsiran ini na inagdaweku amban min at-tafsirul muyassar fa inni al-yawma akmaltu lakum dinakum huwa dinul Islam bitahqiq an-nasr wa itmam ash-shari'ah wa atmamtu alaykum ni'mati bi ikhrajikum min dhulumatil jahiliyyah ila nuril iman wa raditu lakum al-islam dinan falzimuhu wa la tatafarraqu. When Allah subhanahu wa ta'ala si ellew kinumpleto newene yene in agam islamin bitahqiqin nasri wa itmam syariah amban panabennal yene tatabangan amban Allah subhanahu wa ta'ala hatinan in islamin agama kompleto ni amban panabennal yene sin subhanahu wa ta'ala wa itmam syariah duk pangkumpleto sin kasara syara kamundang amban pag-ibadat pag-tauhid amban syara sin ahkam duk inelung si agam kinompleto niya wi Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي بِإِخْرَاجِكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى نُورِ الْإِسْلام. Duk kinompleto duisa bi Allah subhanahu wa ta'ala yene ni'mat nin sababan amban pamagua yene kitebi bangsa manusia yene amban kalindeman jahiliyah si waktu gak be manusiain pasip dem ka Islam alen nin jahiliyah si waktu pega apatek ka Islamin alen nin jahiliyah pinaluas kita biwi Allah subhanahu wa ta'ala amban kalindeman iyan ila nuril iman pinapiyo kita bihap kasayahan sin pamarat saya ini pamarat saya gak niya saline duk pag iman gak niya abaran ni kompleto iye kaya pag iman sin siyabang sa muslimin ahlus sunnah wal jamaah wa raditu lakumul Islam dinan duk magrida ni in Allah subhanahu wa ta'ala pag agamahan tabi in agama islamin falzimuhu wa la tatafarraqu duk patattab kamlu si agama biwen duk daka magpulakkan at bang ni kaamnan panin su agabastamiwen. Menjadi in islamin bakas ni pangulong Allah subhanahu wa ta'ala duk bakas na kinompleto si kita in kasara-saraan nin duk dinak kita dinapot yun silubit sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu napot kaam silubit sin Allah subhanahu wa ta'ala yun al-Islam wa la tafarraqu duk daka magpulakkanat
Dina kita bi Allah subhanahu wa ta'ala iya ningapot si lubid ni agama Islam dok dina kita bi ni gay magpulakkan at bang kita makakapot lo sa agama Islam. Demikian amban ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki wegay kita manjari paluas amban ka Islam dok gay kita manjari mag-ikhtira nahinang sin agama atawa nugpatan sin agama atawa hinang tebidumen agama himpi si agama pen Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassaqum bihi anna hadha al-islam huwa tariqullah ta'ala al-mustaqim فاسلكوه ولا تسلكوا سبل الضلال فتفرقكم وتبعدكم عن سبيل الله المستقيم. إن الله سبحانه وتعالى دنا كتاب وإنه نقل شاتن كتاب وإنه ين سبي كتاب نوت ين لان ما بنتل إن لان آغم إسلام مكلن بنتلن dinaak tinuot si kitabi yenilan Islam UN duggay kitabi dinaak we'ninuot amban me kalanlanan yeni me lan danan lepas manusia inamban pag-itikad niya si paghukum ni sabab min bang tinuot in me kalanlanan UN danan manusia in magpulakkanat dugdanan manusia in tumala amban yenilan sin Allah subhanahu wa ta'ala yenilan sin mabenteli dili agama Islam. Nasininen in ayat dua magsuno-suno miyaan tasabut wa Allah subhanahu wa ta'ala ga'tiran niya dapat subay kita binapot duk subay kita bi yene miyaan pasiggew silubid sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna begge bang ne kita biwan sumiggew ga'ne niya kalipaste bi kamundang amban illew dunya latun bang silew akhirah. Wadapun in manusia paluas si amban lingkungan sin Islam luune ke paluas khuruj kamilan aw khuruj ba'dan saridu paluas in manusia in amban lingkungan sin Islamin kinompleto atawanin kemon baranin pinaluas we'ne atawa juz'un minal Islam atawa juz'u part sin Islam may paluas iye ili inte bisara sin Allah subhanahu wa ta'ala si manusia ilian fa in kabdana sin Allah subhanahu wa ta'ala qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Demikian in ayat ininan inagahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala bangalepas intinggeten din duk bangsala yene in pagtaymaten din sa lugi-lugi na in kakahinangin kaabot si ilaw akhirah. Ina tafsiran fa Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhar rasul للناس محذرا هل نخبركم بأخسر الناس أعمالا بالصلاة الأوك ورسول يلي محمد صلى الله عليه وسلم سمع أمتنا سمع مانوسيا pakitareun siya ine baya ke siya kahan kami bang ine in sa lugi manusia taabot siya law akhirah ga magmumpaat in amal ibadat din misan te kuing gihikkane ga tinayma in amal ibadat din bang kuing gihikkade innahum الذين ضل عملهم في الحياة الدنيا وهم مشركو قومك وغيرهم ممن ضل سواء السبيل. Ini manusia lepas in kakahinang de UN lusi ke luman de sibulak dunya hatinen magamal ibadat siye panganna den hap in hinang ilien ini ke hati ga tumawa bang si Allah subhanahu wa ta'ala wahum musyriku kaumika yene me siya musyrik magsakutu amban yene me ummatnu wa ghayruhum mimman dalla sawa as-sabil duk sadiru sab amban siya me musyrikin maknanin na si ininen dumain niya jamale pasin yene me manusia
musyrik magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala, niya ruhati isa belepas ni manusia ga magsakuto, magsambahayang, magpuwasi, magnek haji, sumagawa in amal ibadat nin habaan mansura taabot si ilaw akhirah, ga niya kabunabunahan ni dugga niya sa amiyaan pahala ni malingkan nindanan peye inaga po Allah subhanahu wa ta'ala, peggeelepas in paghinang nin sa inya kalipas nin tumala iamban kinabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dug kinabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inihinang dayin wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, in mi manusia iliin inangan-angan wa'de duk bidista-bista wa'de duk pangannarin in kemon amal ibadat de tu sibulak dunyahin hapne ini kawati ga tumawa in amal ibadat iliin bang tilawno in me'siya musyrikin pa inda tumawa in ibadat din bang tilawno in me'siya ilmaniyah pa inda tumawa in ibadat din bang tilawno in me'siya suhyuniyah pa inda tumawa in ibadat din bang tilawno in me'siya khawarij pa inda tumawa sin ibadat din bang tilawno in me'siya mu'tazilah pa inda tumawa in ibadat din kemon amban me manusia mag-ibadat yuan bang tilawno ga pa inniya magpainwe gay tumawa ibadat din malainkan nin angan-angan dia jaliin pegge bang pagkumpelo niluk pag-atap do si kinabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala duk si kabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam inihinang di inga tumawa. Demikian in Mesia manusia magkahinang bid'ah. Pangannaran inihinang gayuan pamatapit de, pamasiru-siru de ginhabaran de. Iya si Allah subhanahu wa ta'ala pa inde iyan tumawa de. Ini kewhati taabot si Allah wa akhirah. Gaymisan si pinainom wa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk pinegas si amban panginom. Iyani hawd subak si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakas tahinang, duk bakas pangatag wa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk in mawdu iniyan bakas tadissara wa itibang duk uga pinaglupahan pasal hawd si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niya man may manusia si waktu si Allah wa akhirah, si waktu ni manusia ilikakan baya aneng inum makalando pegge amban mahsyar siye hekka ni labeyande ruk hekka ni sigpitande ubus ilinganan siya Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaat minum si subaknya pegge tasabut dim hadis sahih sine-sine makainom in daeggok adja amban hawd amban subak Rasul sallallahu alaihi wasallam gayni mian makanis salandang duklik kag salama-lama niya amban me manusia bunyi pilih song pa minum atawanen patapit si subak alay da bisan tumapit pineges we malaikatin buadapun amban me ummat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ina bisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam ummat buhit iyo pegge takite we ku in bakkas pegge siye takilali ummat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ina sambung sin malaikatin ga pa inni katauhanno bang ini hininang wa me ummatnu si waktunu mate si waktunu gaklai hatinen in me manusia ili enggak pinainom sababan duruseren pegge kapindahan wede duk nahinang si sara dumain sara si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinen magsambahayang si magibadat si magtasbih si magtahlil siya, magzikir siya, duman ki pagzikir si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niya amban kite, bahasa in mawdu ininen si pamayamte diki atawanen, si pamayamte bahasa danan magpulakkanat, bang pasaplagte in mawdu ininen, sumagawaanen, payamante ko si pasongan, bang ini in kahantangin, duk bang ini in buwanin, bang sa upama, gay pakitalewte in manusiyain, duk bang sa upama, gay pahalite, duk gay pasaplagte in mawdu ininen. Menjari si waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nga khutbah si Hijjatul Wada si paghaji ni painte hinapusan ni paghaji hadis amban yene Irbad ibn Sariyah taha in hadis ininen sumagawa pinandak adjawete
supaya kaiddo weti kemon in poinen in bistaranen فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إنما أمان كتاب الله ورسول صلى الله عليه وسلم dinaak yene kinaputan in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duk sunnah sin khulafa'ur rasyidin yene in kinaputan iuen kakahinang de subay kita bilu ngalik si kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam da kita ipania amban maghahinang dumain yene hininang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam duk hininang yene me sahabat ni bangsa Obama papuas na yung kakahinang din amban kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duk kakahinang sin Rasul duk kakahinang sin sahabat ni inhinang yun gapa inuin mian tinayma gapa in maggarantol in Rasul sallallahu alaihi wasallam بجاني أكبتغن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد سنة سنة يني نبعوها سن پکرجان سن إسلام هاتين tinupakan وين إسلام أتوان sinupatan وين إسلام برما إني أمبان إسلام إليان إن هنان يوئن pinabalik pa in yene si iye ga tinayma oy Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pamante ko amban me bisarasin kaulamaan bang inente in bisaraden bang manusia in gainuhut si sunnah bang manusia in papuas amban yene kisi kinabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bisara dan buwa yene alim ko ipende Sufyan as-Sawri rahimahullah fa inne bisaranen al-bid'atu ahabbu ila ash-shaytan من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها فإن إمام سفيان الثوري إن فإن بدعاهن مكانندك بنسب إن شيطان سئية أما بمعصية سبب من فإن إن بمعصيات katawan we magmaksiyat lewe ga tawa hinang niyuin adakala ni waktu ni magtaubat adakala masih magtaubat begge tahati we ni hinang niyuin ga tumawa wal bid'atu la yutabu minha wadapun yene fa inna in magkahinang bid'ahin hinang mabahuhin ga tahinang we Rasul sallallahu alaihi wasallam duk sahabatne la yutabu minha huwit ya magtawat bigge pangannanin tawa hinang niliin ini kewhati kasabin nalanin ga tumawa duk ini kewhati hinang niin taabot si ilaw akhira pinabalik do siya bigge ga anuhot si kinabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian misara Imam Malik rahimahullah man ahdatha fi hadhihi al-umma shay'an lam yakun 'alayha salafuha فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية فإن إمام مالك إمام دار الهجرة سنة فإن معهوان سنة فإن معهوان سن أمة إنين إن رمبوا عمبا فمعه رسالة دوسي قول دوسي ككهينا سأقع لامد لا إسئلين فإن يني مئن العادات والمعاملات سأترتن تسفر إبادة إنين لم يكن عليها صلفها قا فإنت تهينا يني مرمهل أمبن سيهين فإنت مئن صلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم بكم تابعين فقد زعم أن رسول صلى الله عليه وسلم خان الدين duwe sa kaula-ula mag-angan-angan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam takhayanat wa nirugda tapasaplag wa ni agama islamin bigin Allah subhanahu wa ta'ala magpain ni al-yawma akmaltu lakum dinakum si ilaw ininen kinompleto na painte wa Allah subhanahu wa ta'ala sikiti agama demikian misara Ibn Taymiyah rahimahullah
واعلم أن آمة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طبيعي. Bisyara Ibn Taymiyah, ingatun di pa ini yeni kemon bid'ah na hinang si waktu zaman ko itu amban kemon pag-ibadat atau ay manundog sa ibadat, innama waqa'a fil ummati fi awakhir khulafa'ir rasyidin. In pa ini in kakahinang iuin ine hinang bahaw sa pag-ibadat na mahu pa inyo in kaswa si ummat yene hinapusan amban na khulafa'ur rasyidin. Bang payaman no in tagna pagwa amban yene si ahlul bidah si ba'da qurunil mufaddala amban puas ni pa inti amban sahabat ridwanullahi alaihim wa pa inni kapangaka Rasul sallallahu alaihi wasallam man ya'ish minkum ba'di فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا كان كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم سين علم أمن manusia amban me kitene atawan amban me sahabat le sine علم pagpuas amban ilien songpain iye makakite ruk songpain iye makananam amban yene pagpulak kanat ruk amban pag-ikhtilaf pagsulang sinulang yene in pakarajaan agama Islam hek kamakalandu inem insesaanin fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin amay kabutam biyene in sunnat kuyuen in labayan kuyuen duk labayan in siya khulafa'ir rasyidin ili insesa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi niat dan buah alim misara qala ibn Majisun sami'tu Malikan yaqul man ibtada'a fil Islam bid'ah yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إن الصرا دمبوا بنت إن عالم بنت الماجسون إن بالصرا إن بين تكارك بين إمام مالك بالصرا وبين تبصرا إمام مالك بقى تثبت كل اللميان أبص sinupatan wa'ne fama lam yakun yawma idin dinan fala yakun al yawma dina. Bang pa inne dumain agama si waktu mi sahabatin fala yakun al yawma dina dukero sa pa inte tahinang si elaw kuitu inin duk si oras ininen mian agama hatinan na si ininen mi umat Islam. Bangsa upama in may sahabatin nga si magpain kakahinang iuen yene mian agama atawa ga niya dambu ang man siya magpain ni agama hinang de iuen gain risak manjari hinang no agama si waktu zaman ko ito sine magpainin yene bangsa upama niya mag-contribute atawanin magkaurong mian si agama bidzat yene mian asal mismo agamali sinugpatan wa iyan hinang magkahap tegge subay pagbidda tayne pa ini ad-dinu bidzat duk wasila ila ad-din ad-dinu bidzat ko pa ini as-salah was-sawm waz-zakah wal-hajj wad-dhikr yani agama asal si baran-baranne ko pa inte pagsambahayang atawan ko ipagpuase atawanin ine peginisan ni iwen agama ko si baran-baranne tahati we te pegge inakahan kite yene we Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul sallallahu alaihi wasallam agama iben umustiya pa ini wasilatu ila din yene labian amban pakedoan ti agama kung pa inna may amban teknolohiya atawanin amban na ikemon tatawurat kung may computer ininin atawanin ina ganta atao sa luwe si pagdaawa sumagawa asal nin dumain agama dumain bid'ah hinangan dumain bid'ah hukuman na iwen bang niya magpa
pain bahasa pa inne wae mag-osal inme kaulamaanin inme siya magpasablak si kabid-abidahanin mag-osal si pa inne computer bu computerin nga taosal Rasul sallallahu alaihi wasallam insambong ninme umat Islam pandak makalando ina in computer iwen ad-dinu bidzat asal agama iye agama pa inte men computerin atau wasilatu ila din in sambungnin in computerin wasilatu ila din labayan adjayin pakeddoan ti agama dumay ni agama bang pa inti agama maka ase-ase manusiain bangga niya computer ni sumaga wasilatu ila din yene pakeddoan ti inin agama bang osalte si kahapan danan nabasat sin agamahin kung may pagdaawaan te sa inin kung may pagsulatan te si Facebook pinapost atawanin ine pe pangusalante iya ilien danan nabasat sin agamahin ga niya magpain amban me siya kaulamaan we me computer atawan me teknolohiya hadisa atawan at tatawurat we lamut amban bid ay ilien pegge ilien kharij alid din asluha asa duma ini pa ini amban agama niyan asal-asalin sa labayan adjainin pabasag tesin agama ga niya sa ni umat Islam kino sa parkalayuin unos magpain kite atawanin magiitikat kite gayne pa inte makaini rahu pinayampayam ni inme maghinang magbabitahin gayne sinabit-sabit pegge bahasa kalu-kalu ilien makapagpulagkan at kalu-kalu ilien iyene mi andanan manusiain gay magkataw kinatao ine kabayaante in manusiain sa iyan kahantangnen duk manusiain kinengkeman we ne pag-agamahin ngase-ngase iye magkahap iye ini kawati magtaabot si elew akhira hinang ne ilien ga duhep tinayma duk lamot pi amban kao iyene dambua kyo tagapanghati we hinang de yuen gay tumawa gay misan binangga we no hatinen nan si ininen subay iyene pasaplag tebi in kemon tagi SGS tenbin duk kemon iyene ganta miyaan bangga sin islamin bitadarruj ga ko magpain we pulsaw te biahin inala amban hinang iwen ga ko magpain we amahan te biahin bang maghinang iwen sumagawa si kitabihin narja subay kitabi magda'wa yene bil hikma bisatay mabinnarin misan kanianin pangkal sisiye bistate biyene kinabayaan sin Allah subhanahu wa ta'alain misan kanianden bunsi pegge bang sa upama hinangten bin sinakay-sakaya niyene manusiain si kinabayaan de tinutuhutan niyene manusiain si kinabayaan de supaya adja patapit si kao supaya adja pakare bisarano bang ako inang iliin gay tumawa pegge subay pinairalin sara sin Allah subhanahu wa ta'alahin duk subay pinaguwain yene sara sin islamin dumain pinabuguwain dumain sinulut-sulutin may mahadjana rumante kam upama raki iya tahun niya ando pegge mag-vacation kami yene si tahun niya an kami si Tuan Muhammad ininen iuro ka Tuan Muhammad pakale-kale tayo ngene takale we ko mandisarane si Belax dukakahan ko saliko si waktu si Isabela duwain ke yene miyaan magkakandan dari bahin haram atawanin mag-5-6 haram kalla bennal yene in mag-5-6 yun magkakan riba yun haram yun buka Tuan Muhammad ininen malasa si bangsane iyakan la isilahatte magnasihat buwan Ramadanin pasalan pagriba pasalan yene mian kalemian sin riba gahep teggel Tuan guruhin dwem bahangi rupina nasihat pagtaabot si katelumbangihin binanni ilien amban me laku-laku alahatte dape kegay bangga dedok dape kegay isuhanda we yene mian hinang diki rusi pamayam teruk si pamayam de ko me kabid-abidahan to
Misan pehep sa agin-agin makalarak sin Islam, maka bangga sin Islam sa haji-haji ko may pagkakan ganda ni bayuhan, masuro kayo sinuean wede, duk masuro kayo binalak wede. Bangsa upama kita sa miyaan, pegge binalak ni kita sa miyaan, gay na kita, pagua aruk gay na, miyan palonsat, yun na may kasara-sara nilian, nakalukalu miyaan, yun kaabot siya lew akhiran niya pagkukuno kita. In point la siliin inaalahatin bin si waktu zaman ko ito. Dapat kay bangga de we me duse diki iruta kita we matate atau wain takale we te nisan tuan yene duse sa haji ko painte pagganda ni bayuen masih ke binangga we de. Duk masih gay pinakale we de. Duk masih sa anian kinabunsihan we de. Si ini magpasaplag siwen pegge bangga si hawa nafsune. Namang sa upama sa kayante manusia in painte na awe magriba ni kam. Awe painte sa amian atawa gini kayo misara mian si pasa magribaywen. Si gini kayo mega sa gini kayo painte misarane gini pasaplag mo. Ini inte misaranon taabot si lew akhirah. Ini inte sambung nun okaw rambua guru makahati bangkaw tatila wa Allah subhanahu wa ta'ala wega apegesto ni abasilanin wega apegesto bangsanon yene maghinang maksiat niya niwad ja pinayampaya muebi inte sambung tindi nangkan ne bangsa upama miyaan in sara iwen sara amban Allah subhanahu wa ta'ala subay ti eran pasaplag te bisita ges-gesten bin duk subay ini pamahalayat tebi pegge kita bimastaksi lagja benanin in kita bigay kita makato innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha benna kawo Muhammad gay ko makato ini kinasahan we no misan te pagtabang tebi duk misan pe ile o sal tebi in strategy ilmu ten bin pagdawa tebi bang lumaindo amban kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala to anni in me manusia yun gair usa tebi sumagawa nin hinang tebi ja kamasmulan tenbin hinang tebi ja in kiatawahan tenbin bilang makahati misan diki subay pasaplag tebi syara sin Allah subhanahu wa ta'ala duk sara yene manara ganta makahap kiti amban bulak dunya ratubang sila wakira sari dukani anin kahapan sinuk day kahapan important tin taabot si ila wakira bang kiti makukum duk siya ganiya labayan ni rugganiya dahilan ni lagay kita binandaag pegge sa miyaan bakas nita pasaplag wa iti biagam islamin duk bakas nita pangakaw wa iti biwahinang yun nga pa tumawa demikian mayang kaamamban me pakahinang sinme salapus sari sinme sahaba yun pangungkir na sinhinang bid'a bupain bid'a sa diki-diki ini bid'a amban painte ibn Abbas radhiyallahu anhu kharaja ala halakatin fil masjid wa fihim rajulun fi kulli halaqa yaqul lahum sabbihu 100 marrah wa yusabbihuna wa yaqul kabbiru 100 marrah wa yukabbirun kada qala ibn Mas'ud innakum la khayr min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam aw ala bab min abwab ad-dalal. Ini nang payang-payang tebi sadiki-diki ini bid'ah, sadiki-diki ini pegge hinang pag-ibadat. Si waktu si kupa ini yene ibn Mas'ud paluas iye niya amban may tumpukan manusia amban tumpukan may manusia hinang din maghala ka maglibot siya si masjid uus pagpuas amban paglibot dilian niya buwa bos de atawan amir ne magkasbi kampain ne dahatus nuknakbir kampain ne dahatus ini bisara ibn Mas'udin pa inne labi pe kahap bin amban ni sahabatin duk ine sihina-hina bidumain ke kaamyuin amban kalawang-lawangan sin kalipasan ilian inungkir wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu inang ilian misan kanianin magtasbih misan kanianin yene hinang sadiki-diki ine bid'atun yasira ini tahinang bid'atun yasira masih pa in binangga wa ibn Mas'ud ga pinasagaran we dugga sa miyaan pinalanat we de hinang ilian ine mian bisaraden dug ine pa inte in bisaradam buwa sahabat mian anna fi'alakum hada ma fa'alahu as-sahaba
Bennal pa ini hinang biwen ga pa ni utahinang sahaba yan hinang dewen wahya dhikrul jama'i wa raqus sawti bihi bi sawtin wahid. Hinang dewen magribut siya magdikir yene magsumbaya sa usa mian yene pinalangkew suara din pinabasag suara din magdus-dus siya ilian bang si pamayamte ibadat ingay makaine ine kewahati dambua amban yene pamegesan pegge ga tahinang sahabat ridwanullahi alaihim. Menjadi bang payamante inme kabisahan sinme kaulamaan asal makalandu in pamangga do sin kabit ahanin duk makalandu yene mian pamangga de sin kemon pasulang si Sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawahlin in bid'ahin tasabbut bi Imam Ash-Shatibi fi kitabihi al-i'tisam ina bisaranin fa inna Imam Shatibi إن البدء خطرها عظيم وكبير والدليل على ذلك أنها تنقسم إلى رتب متفاوتة ما بين الكفر الصريح ودون الكفر وإلى الكبيرة والصغيرة والحاصل أن البدع ليست على درجة واحدة. كمان bisa ini lu si kitab Al-I'tisam Imam Ash-Shatibi. Bennal pa inne in bid'ahin makalando kapeligrunin duk makalando painte yene in kadilikaunin sabab din binahagi pa inne in bid'ahin atas dua farkala niya pa inne bid'a danan manusiain nang guyud iya si pagkapir duk niya isa pa inne in bid'a paluas iye amban kapir le hatinin ga iya tahinang kapir hinang adja iye miyaan maasi tapag maksiat si Allah subhanahu wa ta'ala duk tahati tabinaan siin pa ini in bid'ahin dumain hati dan buwa ginisanin ininin pinahamten din supaya kita bi gay makalaog duk supaya tahati wete bi in bid'ahin dumain hati rambuwa ginisanin duk makadili kau hati subay hati tabi magginisan in bid'ahin niya pa inne bid'ah danan manusia in paluas amban agama وإن فإن كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن بقوله تعالى وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا إنين أنبن بدعة محرمة حكمان إنين حرم بج إنين دنبوها أنبن ينه labeyan manusia indanan ni tapagkupur si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk demikian pa ini subbat bisara yene in Imam Shatibi pa ini wa kadhalika bid'atul munafiqina hina ittakhadu ad-dina zari'atan bihifdhi an-nafs wal mal wa ma ashbaha dhalika mimma la yasukku annahu kufrun sarah. Duk pa ini bid'ah sin me'siya munafiq hininang di agamahin supaya adja siye yene lapas ginhabaran din duk alta din amban yene kabinsanaan sin Islam lihatinin supaya adja siya tabono supaya adja siya pentegay tabono supaya adja gay taeddo pangata nilay ili endambua pa Imam Shatibi dambua usab amban makakafir sa ingay inkahantang nin nian maghinang keo dumain karna sin Allah subhanahu wa ta'ala magmunapik keu supaya adja iyane sanyang keu gaita bono o muslimin duk gaita eddo pangalta nun ine keu hati masiru hinang nuyuen magkupur do keu numbaro keu rumain si Allah subhanahu wa ta'ala numbari do keu rumain iyane si Allah subhanahu wa ta'ala pa Imam Shatibi in hinang munapik ilien kafir ilien dumain bisara kuninin sa bisara Imam Shatibi manjari payaman bisa iyene mi aludin kitabnya al-i'tisam ubus bisara al-Baghawi وقد اتفق علماء السنة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم benar-benar pa inne ulama al-sunnah wal jamaah magittifaq siya wa benar-benar subay tiiran yene kinuntarahan ni aamak bibid'a sa iliin kakahinang nen duk subay patahala amban siya hatinen
Yene me siya manusia maghinang kabid-abid-ahan. Yene bid-adanan makakupur lukdanan makaluwas siya ang ban-agama subay gay binagay. Duksubay sa miyaan patala kita man iye. Dumaino hatinen we gay bagayno we gay daawahanno. Atawanin we gay miyaan pasaplaganno. Inna min maksud naan si ininin suri sa miyaan pasaplagan no rugpaesiban no bangsa upama inme manu siya ilien gayne pakali gayne miyaan tayma ni misan duside ni saralu ini pagbidaan din dugme siya musyrik sa bennal ini pabangga si sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sugpat sin bisara Imam Syatibi. ومن البدع ما هو معاصي التي ليست بكفر أو يختلف فيها هل هي كفر أم لا كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. Sikadua painham mangginisan bid'ah iyane magpain me ulamain dumain iye danan pakaluwasan amban agama atau maghilap me ulamain ina hinangga iliin makakupursi atau magai kaya pa inni kabid'atil khawarij wal qadariyah wal murji'ah kaya pa inni bid'ah sin me kakahinang khawarij duk qadariyah duk murji'ah duk ine pe pasari sin me kakahinang iliin ina bid'ah khawarijin duk subharin mula-mula pa inne yajibul khuruj an waliyil amri idha yura alaihi al-ma'siyah wajib pa inne paluwas si waliyil amar atau menjadi binono inna kurain bangke umite yene dambu aja maksiat lusi na kura UN manhaj din si kadue pa inte yene manusiain bang makahinang duse diki aja duse muktus ne kinapir wede hatinen mang manusiain tabiya mian makatangkew nisan do mag-ibadat pa in me khawarijin pa inde yene hinang UN kafir ni manusia UN atau bang iya makabono pa in khawarijin pa in ni manusia UN kafir hinalal ni wede in lahat dan buat muslimin ilian pa in bid'atul khawarij pa in me ulamain niya magpain ilian dumain syirik niya isang magpain we makasirik duk niya isang magpain pa inte in me hinang ilien mabasagin dumain syirik pegge ilien dumain pa inte inirok inimalainkan nin siya muawila taha bisarainin duk murji'ah duk qadariyah in qadariyahin agairu in ye pa inte khawarijin subay katauhante bang sumian manusiain inalinan khawarij mata yutlaqu bi annahu khawarij bangkau ngasuwa manusia si waktu zaman ko itu pagu amban nakwa'ne ini menjari alinan khawarij fa in bisaranin al khuruj an wali al amr alladhi yajibu ta'atuhu meke menjari mian alinan indambua manusia UN wa iya khawarij sudah ia pagua amban yene nakura alladhi yajibu ta'atuhu in nakura UN mian kewajiban si kau yene magtaatin hatinin bang painte yene pagua in manusia UN bunakura de UN gay kewajiban pagtaat dumain khawarij alin de UN demikian sinupatan na may kaulamaan sindue yene me siye mian takfiriyah inupur wede yene me manusiain sine-sine makahinang duse dambu aja man kabair min kabair aman kabira min kabair dzunub bangsi makahinang ne me manusiain pa mi khawarijin me an manusia iwen kafir ne duk sarta hinalal ne wede yene induse me an in lahadin ili en ne ketahinang manusia khawarij sikadua al-qadariyah فإن القدرية هي بنت مذهب في عقيدة القدرية الجبرية إن مذهب القدرية أن الله لم يخلق أفعال العباد
bennal pa inne yene in manusia in ga ye bennal pa inne Allah subhanahu wa ta'ala ga pinapanjari wene in kakahinang manusia sehingga upamanen kemon hinang manusia ayun dumain pa inne amban Allah subhanahu wa ta'ala sumagua amban manusia ina subhaden subha mi manusia al-qadariya ininen bang pa inne pinapanjari we Allah subhanahu wa ta'ala yene kahapanin lu si manusia yun bupaset ni surga sababan amban kahapan yun ga pa inne kahinang aja pa inne abas hirang pa inne aja ga niya kagunahan ni pegge iya maghinamin do demikian subhanan si kadue bang pa inne pinapanjari we Allah subhanahu wa ta'ala yene in maksiyahin luusi yene ni an manusia ayun bupinasek we ne narka jarin pa inne Allah subhanahu wa ta'ala we pa inne papanjarini in kalaatanin ubus din sana ne yene in manusia ayun bangtahinang we de in dambu adja ininen taha makalando bang binisara sumagawa labiti adja peggi amban kakahinang deliin dumain pa inte lamud amban yene nian si kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala duk amban kinabayaan we Rasul sallallahu alaihi wasallam niya isang pa inte firak dambu al-jabariyahin anna Allah subhanahu wa ta'ala ajbara al-ibad ala fi'lih in madhab din we bennal pa inne Allah subhanahu wa ta'ala pinesa wede yene pinesa wene in manusia in si hinang ni bang siya makahinang duse lune ke makatangkew makabono makapagzina ibu-ibu tabiya si kam si mapakalibili painde misan ko painde makaduse ininen misan ko makatangkew misan ko makabono duman painde amban painde yene Allah subhanahu wa ta'ala kadar na si aku amban pa inni kadar na si aku liin madhab kadariyah ini tahinang wene pinapole wene si Allah subhanahu wa ta'ala kemon sobray sa pag-isbat dili in kadarin pegge dambu al-kadariyahin ga siya mag-isbat isab si kadar si Allah subhanahu wa ta'ala demikian bang binisara inin taha makalando sumagaw eddo tedjain point din duk ine pe amban me ginisan sin bid'ah ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس دوق وقطع شهوة الجماع إنين المنتهين ومانوسية dumain mian kafir pegge tagnagisan mian bantahin ومانوسية danan makakapir ubus gisan si kaduhin isap bangtahin ang manusia maghilap ni ulamain pa hindi makakapir o si kadwe kau dumain makakapir si katello gisan bid'ah iyene bangtahin ang wede dumain makakapir sumagawa bid'atun salihatun bid'ah pa inte sa mata-mata iliin maksiya at jaduse tahinang din wene pa inne at tabattul wasyamu qa'iman bisyams at tabattul ininen si panghati ko yun manusia gay mag-anda gay mag-ella pigay bahasa ko bang iya mag-anda atawa bang iya mag-ella danan tatindal wene yene pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukain niya sahwani liin niya pa inte kabaya ni liin sa gay mag-anda gay mag-ella pigay ilian hinalianin kau bahasa iya ta GSWN yene pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinalian yang gitu mawa demikian wasyamu qa'iman bisyams ni amban megisan manusia muase senengge-nengge si panas elew pa inde hinang iningan bang hinang kumuase ko magpapuhi si panas elew danan yene miyaan hekka pala sin puase kuli danan puase kun hekka miyaan reward pangurung Allah subhanahu wa ta'ala ini hinang gitu mawa demikian pa inna wal khasa'u biqasdi qat'i syahwatil jima' duk yami manusia magpa-opera atawan inala wene kabasagnin
supaya at jaga niya baya ni mag-anda atawanin ga niya baya ni mag-illa pinadoktoran we ni binikap in kabaya ni liin supaya at jaye kita pag-illa duk supaya jaye painte yene gay baya ga niya seb ni sirindi atawa ga niya seb ni sirilla ini hinang iliin hinang usabihin gay pangandakan we agama Islam gay tidak minang sa ipag gay hinang iyong kapeliko. Ginisan si keempat amban yene bid'ah ومنها ما هو مكروه كالاستماع للدعاء أشياء عرفة وما أشبه ذلك. Ininan mahikahin. Ininan mahikatahin ang sila hatten. Ini pa inne bid'atun makruh. Makruh kumannen. Mian ko pa inne kahantang ina may manusia. Hinang delian magdua si sahiman yene Arapalu mangpainte buwan haji ini. Magdua siya magribot maghalakamiaan uwos dua ari yun miyan magdambuwa suara siya inang katwe de suara din ilian pa inna bid'ah makruh bang paman mo si lahat te ininen may kamanamali duk ininen pa inte matumawa yene si kaikahan ang bangsa te inang sa ininen naan si ininen lumain pa inte hangkan bisaraku ini ruk ini we niya lai miaan ganta poen sa dili malengkan in kinabayaan kun supaya adja tahati wete duk supaya adja in kite pahali amban mailien duk tahati wete girisan sin bidahin dumain hati rambua malengkan nin hek kahati girisan ni manjari pito kite yene miaan si me kakahinang si Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam si pag-celebrate yun iluu si panganak si Rasul sallallahu alaihi wasallam binanan ininen in mas'ala ininen mahallul khilaf niya pa hindi makhilaf na ikaulamaan aman na ikaulamaan pa hindi ang sunnah wal jamaah masi makhilaf aman hukuman sin Maulidun Nabi ini pag maulud si Elew, panganak si Rasul sallallahu alaihi wasallam niya magpainjari, duk niya magpaingijinari. Ubus sila at basilan, kamundang ambantek ka Dr. Abdul Hamid Safantun rahimahullah, lagi-lagi pa hindi bang sila hati ni may panabnaan ang ban may at magindan, suya, may matialing pauwas sa kulitan, duk kemon ni painte, sampay agang katalingkal basilan, si waktulian tahati ni wete, wa hinang iliin hinang gay tumawa si Sara iliin duk hinang iyan gay tinuntut misan gay tahinang te pagkaya pinasaplag may kaulamaan te panagnaan amban inya sampay 20 ang patrusiyahin ubos si waktu zaman ko ito niyaan bang ibarat ebutin niya nihop ne duk niya ngikawan ne bakas de song palem bakas de painte song dana song nagay tahati may anak ka-anakanten binwe niya at ipagmaulod duksong na lepas nelipo sini may kapapuanten bin sini may kamatatayanten bin hinang gay tumawa sa niya bang ibarat ebutin nihop ni hangkan ni niyaan nalelet atawain na hangkan ni niya amban may kamatatayan pa inni magduwe-duwe hinang iwan pa inni hinang pangandakan duk hinang pa inni sabi tinuntut na hangkan ni bisa ininen bang sa upama payam-payam diadja duk bangsa upama hinang ininen bahasa pa innugayne peges no nako sa kaula-ula mag-ikrar kay wa hinang iyan tumawa wa hinang ilien painte pangandakan ng Islam dumain binisara inin hangkan bisara kwe ganta pangatak ko sinme kapong tinayahan ko magdadaawa manganjariyehin duk sinme kapong tinayahan ko rusab yinime magnanasihat may manganjariyehin duk manggain sumagwa inin binisara adja pegge bangsa upama ge binisara isabda niya misara misan dambu ang bankite bi nasini inagarante yung misara yahin inakahante kang buro sambuanggahin ge pa impihap basilan meges kitebi in buro tawi-tawihin ge pa impili meges kitebi in buro marawihin ge pa impi meges kitebi sa subayro kite magpatintu piatintulin ang banine pakaradjaan hadje sampay diki-diki kita magsulut-sulutin duk kita magpagwain arain duk kita maghukumin supaya lepas in pakaradjaan ga painte niya amban poonan sin agama Islam demikian in kakahinang lu sila hatte
mula-mula lahat de basilan amban ni painte kapung tinaihan mag-agama si agama Islam duk basag pag-ibadat nin naan sininin bangsa upama insupiyahin si waktu tagna pagwa sinsupiyahin makalando in kakesig pag-ibadat din bang payamante in tarikh sinsupiya in tagna pagwa in supiyahin al-juhud sifat din hatinin kulang kakesig de pagkulang kabaya de kaseb de pagdunya in kinabayaan niya pag-akhirat baya si magbasa sin Quran baya sinuntut ilmu baya siya sa miyaan patapit si Allah subhanahu wa ta'ala sila bayan masyru si pag-ibadat ngibangib pasong irtiqa pasong insupiyahin marhala si kaduwe sampai sobra makalando pag-ibadat din ni gani niya pagdunyari bang siya makakali sin Quran nangis siya pinunong siya gani ang problema niya manangis lay gani ang problema niya yene bang usa in pangatian nun bang kayo makakalisin Quran paggiiliin pangandakan ni Allah subhanahu wa ta'ala dukta sabot we sifat sin muttaqin bang manu siya in makakali ida tuliyat alayhim ayatu zadatul imana bang takali we bang tabassa in ayat ilu siya bang tamba manamba in pag-iman din gana problema ni sumagawa bang sa upama pinunong dapat in tasabot atau gani rabuha sahabat si waktu jama' si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang tasabot bang kayo makakalikuran ay pinulong ni sahabatin sumagawa ni supiyahin niya ang bansiya sa iyan muli pasong sa amiyaan in akal sin supiyahin sin mu'takadat sin supiyahin sampai tahinang muawwila al-batiniya duk sampai tahinang si akidahin asyirkiya paasik ni painne wihdatul wujud atawan painne al-hululiyah yani itiqad al-khaliq wal-makhluq نفس الشيء يعني اعتقاد الخالق قد يحل في مخلوقاته namang sa upama makakita kita amban may manusia gay pegeste mabda rin do gay pabenterte yun yung kakahinang din pasagad-sagante nga niya dapat si pasongan duwa isang kita makatawan gain sumagawa bang payamante in may madhab sin may supiyahin sa iyan kantang din sa iyan tag na intengerin nanang si ininin dumain maksud din in siya iliin bin sanate ruk bisahante gihap sumagawa nin subay din nasihatan duk subay pa inta sa amihan inabi-abi inimot-imot yun yung kakainang dili gay bidigla sa bang pain no asal pool ni kew we basa iwes pasagat-sagaran no ni gay ni misan inangan no mihan labayan mangkuingge pakabangga in kakainang di gay maapin sumusumud de lepas na in rukun islami sumusumud de lepas na in hukuman sin islamin sumusumudde ga'ni niya hukuman sin paraidin sumusumudde ga'ni niya ngadjian sin aqidat tahawiyah ga'ni niya ngadjian at-tadmuriyah ga'ni niya ngadjian al-wasatiyah ga'ni niya ngadjian ar-rawdul murbi ga'ni niya ngadjian kitabul pegge fokus siya si kitab de duk fokus siya yene siya may si kakahinang de ga'ni painte niya tapigil de ngadjian sa dili pegge painte mararahi ni si siya in kakahinang de iwen duk mararahi ni in kakahinang daywen pinpagpasaplag sa agama Islam gay manjari ni ahwal al-qada ahwal saksiyah atau al-alaka al-insani gay pinangadjian iwen buadapun in kemon ko tasabot iwen lamot pa in aman agama tayo Islam dumain niya sa Islamin in kaniyaanin yene pag pinaniya pagsupatan antara manusia ug Allah subhanahu wa ta'ala sampai in agama Islamin as-siyasa niya siya pagsiyasa al-qada dumpainti al-ahkam kemon kahukum-hukuman kompleto Islamin subay pinangadjian kemon bangsa upama pinasagad niya gay niyan pasekante me ilien niya jadi satin ganta pag-iman dugdanta yene pagkasilasa patungan tinisab ilmu sinduin dug patungan tinisab in kawajiban sinduin dug patungan tinisab yene in me hukum-hukuman sinduin pegge iwen magtukot tinukuro dug magtabang tinabang do subay sa amian paasek kita sa Islam kompleto dug subay in sarain gay
kasin ang bahawata silmi kapa pasik kam si agama Islam kompleto dapat na ipilao umbin agama Islamin doon bisita gesbin duktin kemaron Nabi Rasulullah SAW kamundang amban bulak alam sila menjadi umat Islam ini taha makalan bisarakun murah-murahan bangpa yung tatay mauwa itabi dukmako ko kamaapan ibu-ibu maap dumanti ibu milyon maap bangsa upama niya gay kasulutan duk bangga yun si miyan kinabayaan we ni bisarak ulay mako ko kamaapan si kaam kemon panagnaan amban kaguruhan kumadir si waktu ninin duk yun may kaguruhan da kumadir si waktu ninin mutamo bisarakun si siyek demikian si kemon kaam anak murid naan si ininin mako ko kamapan si kaam kemon i arak ko mas lakas labis sarakun duk arak tapabasag suarakulay sumagawa ga pa niya andig kulai duk ga pa niya amahan kulai in aku baya adja ko tahati ko duk tahati bisab yene amban agama Islam kalu-kalu niya tapaid dawe tebi duk kalu-kalu niya tapagdi we tebi dakabtang dwe kabtang gay-kam amahanku yene sa miyan gay manuhot sin pikilan kun duk gay kumugbutan sin mesiye miyan 20 masulang si pikilan kun importantin magkasilasa kitebi importantin mag-eseb kitebi walang personalan da'wahin ang tendin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh